Peryogi jengkol, ya Kang. Oh, jengkol. Mohon. Ada ayam lagi bertelur. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum. Abdi nuju di Kampung Panondaan. Abdi nuju niis. Abdi tos penak sareng warga di dieu, alhamdulillah gitu. Kemarihan marasihan senyum ka abdi gitu. Bangus. Abdi bade mapah kapali ditu. Mangga tuturkeun abdi. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Nuju naon, Kang? Oh, ngamanoran. Sana sanik manor tapi. Oh. Akang orang mana? Jadi orang dia Oh, daerah naon itu? Panonaan. Oh, mohon. KRT-an sabaraha? Ya teh kalau bener teh RT hiji. Oh. RT hiji. Sareng Akang sa? Kang Erus. Oh. Asa aya nu dina video nu sanes ya, Akang? Aduh, bener. Sanes. Peryogi jengkol, ya Kang. Oh, jengkol. Mohon, mira. Ya anyar kene tina tangkalna. Sabaraha sakilona? Sakilona teh 15. 15.000. Jengkol itu. Pan aya jengkol ngora, aya jengkol naon? Iya jengkol ngora itu. Kamu cah sama kausin rusak karung bisa. Tah anu peryogi jengkol mangga aya di ieu teh di Panondaan. Karung. Sok dilebatkeun ka pasar mah, Bu? Di eta Di kampung-kampung oh di Idar. nya. Jangan lupa subscribe dulu. Ini ada masjid di Kampung Panondaan. Kayaknya Masjid Langgar ya, musola ya. Itu ada beduk. Buat menjaring ikan di sungai. Beginilah keadaan di kampung. Ada mobil-mobilan. Di sini ada kayu bakar buat memasak. Sepertinya masih memakai tungku. Jangan lupa subscribe dulu. Ini stok kayu bakar loh. Banyak sekali. Kuat untuk beberapa bulan ke depan. Dan di atas sana ada kandang domba. Wish, kaget. Ada ayam lagi bertelur.
Jangan lupa subscribe dulu.